Zdravo, zovem se Ivana Vuković, po zanimanju sam profesor hemije, radim u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Ovaj kurs obuhvata sadržaj hemije koji je u skladu sa standardima na kraju osnovnog obrazovanja i obuhvata naravno i neke oblasti hemije kao što su opšta hemija, neorganska hemija, organska hemija, biohemija i zaštita životne sredine. Nadam se da će ovaj kurs da vam pomogne u polaganju maturskog ispita i spremanju za isti. Radujem se našem druženju, srećno učenje i srećno na maturskom ispitu. Bakar je još jedan element, odnosno hemijski element iz grupe metala koji je obeležio još jednu epohu ljudske civilizacije, a to je bronzano doba. S obzirom na to da je bronza zapravo legura bakra i kalaja, simbol bakra je Cu, što potiče od reči kuprum koja se piše kao cuprum, pa zato su uzeta ta dva slova za hemijski simbol bakra. Bakra u elementarnom stanju kao čistog metala ima u neznatnim količinama u prirodi, ali daleko se u većim količinama javlja u vidu različitih jedinjenja, kao što je recimo halkozin, ili recimo kuprit, to je bakar 1 oksid, kuprit, ili halkopirit, dakle u ovim oblicima, dakle u okviru ovih jedinjenja se bakar javlja u prirodi. Inače, to je jedan metal crvenkaste boje koji se lako može izvlačiti u žice, jako je dobar provodnik električne struje, odnosno odmah posle srebra je najbolji provodnik, ali iz ekonomičnih zapravo razloga, zbog jeftinije, dakle, sirovine, bakar se najčešće koristi za izradu elektrovodova, a ne srebro. Inače, poput svih ostalih metala, oksiduje se gradeći oksid, koji je opet jedan hidrid hidroksida, dakle, gradi i hidrokside, a gradi i soli. Dakle, jedinjenja bakra zapravo su sledeća. Prvu grupu čine oksidi i oksid bakra nastaje zapravo i oksidacijom bakra na vazduhu. Veoma često bakar na vazduhu izreaguje i sa kiseonikom i sa ugljenik 4 oksidom i sa vodom, odnosno vlagom iz vazduha, i na taj način vremenom crveni bakar zapravo prelazi u zelenu boju jer nastaje kompletno nova supstanca, a to je bazni karbonat bakra. I to se upravo i desilo sa krovom Skupštine koja je nekada bila napravljena od čistog elementarnog, dakle crvenog bakra, metalnog bakra, ali je taj bakar izreagovao sa ugljenik 4 oksidom, vlagom i kiseonikom iz vazduha i nastao je zeleni bazni karbonat bakra koji je još poznati kao malahit. Dakle, oksidacijom bakra nastaje oksid bakra i radi izjednačavanja moramo staviti dvojke ispred metala i oksida. Ovaj oksid bakra je hidrid hidroksida, ali se ne rastvara u vodi i ne reaguje sa njom, tako da se hidroksid bakra zapravo može dobiti delovanjem neke jake baze na bakar 2 soli. Pa recimo, ako uzmemo bakar 2 hlorid i delujemo jakom bazom, kao što je natrijum hidroksid, dobit ćemo bakar 2 hidroksid i natrijum hlorid. Radi izjednačavanja stavit ćemo ovde dvojku i ovde dvojku. Lepše ćemo da napišemo. Dakle, bakar 2 oksid jeste anhidrid hidroksida, ali se taj anhidrid ne može dobiti reakcijom oksida i vode iz prostog razloga što oksid bakra je nerastvoran u vodi, već se dobija delovanjem jake baze na soli bakra. Treću grupu jedinjenja koje gradi bakar jesu soli. Mogu biti različite soli, mogu biti hloridi, kao što je bakar 2 hlorid, mogu biti sulfati, najznačajniji recimo bakar 2 sulfat, pentahidrat, to znači puta 5H2O, koji se još zove plavi kamen, a koristi se recimo u vinogradarstvu za zaštitu od gljivica kao fungicid zapravo, prskaju se listovi, dakle vinove loze, rastvorom plavog kamena. Zatim tu su nitrati bakra, recimo bakar 2 nitrat, CuNO3
2 puta. Nitratnu grupu moramo staviti u zagradu 2 puta jer je cijela nitratna grupa jednovalentna i tako dalje. Dakle, bakar, poput svih ostalih metala, gradi okside oksidacijom. Ti oksidi su bazni, dakle, daju hidrokside i naravno gradi i soli.